Minecraft je igra sa ogromnim open world svijetom, sa milioni igrača širom svijeta, što je stavljeno među prvima na listi najigranijih igrica. Odvija se u beskonačnom svijetu koji izgleda kao da je izgrađeno velikog broja Lego kocki. Za Minecraft znam još od svoje 7. godine i od tada ja imam mnoge lijepe memorije vezane za njega. Također, možete napisati i prijedlog u komentarima za 5 stvari o nekoj drugoj igrici, na primjer 5 stvari koje volim ili ne volim kod Fortnite-a. Minecraft će zbog svoje različitosti od ostalih igrica zauvijek ostati moja omiljena igrica u srcu. Zato želim se vama podijeliti 5 stvari koje volim kod Minecrafta. Bacite like, share i subscribe, pa bismo mogli da krenemo. Način odvijanja gameplaya. Pod ovim želim da kažem da svi znamo da je Minecraft igrica bez priče, što nam samim tim otvara veliku mogućnost da budemo kreativni. Način odvijanja gameplaya u Minecraftu je poseban, jer ste vi oni koji stvaraju svoju priču. Možete da birate da li ćete napraviti svijet u kojem ćete igrati klasično preživljavanje, ili ćete u kreativu praviti mnoge građevine, ili da napravite svijet u kojem ćete napraviti ogromne redstone građevine ili čak da snimate mačinime ili bilo kakve videe na YouTube. Odluka je na vama. Pretpostavljam da je to samo jedna od mnogih stvari koje igrači vole kod ove igrice. Tako da hajde da pređemo na sljedeću stvar. Velika prepoznatljivost. Kao što je Super Mario poznat zbog svoje poznate teme iz Super Mario Brosa, tako je i Minecraft prepoznatljiv zbog svoje neobične grafike. Svi igrači dobro znaju da je kockasti grass block simbol Minecrafta i to je ujedno i prva asocijacija na Minecraft. Nekima se upravo zbog toga Minecraft ne sviđa, jer smatraju da Minecraft nije u toku sa vremenom. Ali svi modeli i teksture blokova i mobova se tako dobro uklapaju u atmosferi igre, a i sama grafika zamajava oči i djece i odrasli, što Minecraftu daje veliku prepoznatljivost. Hajde da prijeđemo na sljedeću stvar. Ogroman fanbase i modding community. Ako ne znate što ove dvije riječi znače, fanbase čini cjelokupan skup svih fanova igre, a modding community čini skup ljudi koji se trude da naprave sjajne modove, mape i skinove za igricu. Svi su se mi barem jednom zadesili na sajtu Planet Minecraft. Ako ipak ne znate za ovaj sajt, na ovom sajtu možete naći razne modove, modpackove, mape i skinove, dok na sljedećim sajtovima možete naći modove kao što su Optifine i shadere, koji drastično mijenjaju izgled igrice. Sve u svemu, Minecraft igrica sa jednim od najboljih community-a koji je pun ljudi koji se trudi da igricu koja je skoro perfektno napravljena od strane njenih developera učine još bolje. Iz tog razloga, developeri u Mojangu znaju da je najbolje ideje za update u igrici mogu naći kod fanova. Ipak, tu postoji još dobrih stvari, tako da idemo na predzadnju stvar. Dostupnost na mnogim konzolama. Minecraft igre su objedivo najviše verzija igre na konzolama, kompu, telefonu i slično, pored Fortnite-a. Trenutno je dostupan na PC-u, Androidu, iOS-u, PlayStationu 3, PlayStationu 4, Nintendo Switchu, PlayStationu Viti, Wii-u, 3DS-u, Xbox 360, Xbox jedinci i još mnogim konzolama. To mi se dopada, jer onda svi imaju mogućnost da zaigraju ovu sjajnu igricu. Bilo da igraju na PC-u ili da igraju na konzolama ili telefonima zato što nemaju dovoljno para kako bi sebe obezbijedili kompjuter. To također znači da pomoću multiplayera možete igrati sa igračima širom svijeta, pa kao i sa igračima na različitim verzijama igrice, osim ako igrate Java verziju na kompjuteru. Ovo je sjajna stvar, ali ipak ima nešto bolje od toga. I peta stvar jeste da Minecraft nikada neće umrijeti. Naizgled to zvuči pomalo čudno, ali Minecraft je igrica koja nikada neće prestati biti popularna. Minecraft je izašao u javnost 2009. godine, a njen oficijalni release bio je 2011. godine. Pred samim izlaskom on je privukao pažnju mnogo ljudi koji su ga učinili popularnim. To je trajalo do 2017. godine, kada je Minecraft jednostavno dosadio ljudima, jer nisu izlazili nikakvi novi update u igrici. Jedino su ga tada igrali vjerni igrači, kao što sam ja. Minecraft je ponovo oživljen 2019. godine, kada je to postala bukvalno jedina tema na YouTube.
Oni koji ga nikada nisu voljeli, počeli su ga igrati, a to traje i sada, samo što hype više nije toliko veliki. Jednostavno, nijedna igra nikada nije toliko dugo opstala kao što je Minecraft, jer najviše koliko su popularne igre opstale je otprilike 5 godina. Jednostavno, Minecraft se svima dopada po svom kompleksnom, ali zanimljivom gameplayu, te će zbog toga svaki put kad propadne ponovo postati popularan, te bi ga nadalje trebali igrati i pamtiti mnoge generacije. Bilo je dobro ponovo popričati o Minecraftu. Nakon što ga nisam igrao mjesec dana, a i dosta vas koji mi inače znate ste predlagali novi Minecraft video, te je on konačno izašao. Ako želite, mogu da snimim i 5 stvari koje ne volim kod Minecrafta. U komentarima naravno podošite ideju za novi video ili 5 stvari o nekoj drugoj igrici, a do sljedećeg videa, pozdrav!